Enalo dosu gudono bo sese de me metele mi kudo gbada mi bi mi ma do dagbe aho eje mi si ofon gbe gan ho do matin live tv ji bo mi na se sin ho eton nu mi gbada din ho taleji e wa mi kana be sin ho. Minatundo benjele to horo gbeta democrate gbadandiyan ye mo ede do asinkan itonji do kutonu do kule marunu kun khakha diwe ye lobo ye me do to horo gbeta eni osin tanu le yo wedo ran jijan yin wo na si hovon to do matun sin zanzan on to gan hoho bo ya ero to horo gbeta mo koton no podo viton o chabi ya ipo ye te o ye do kudo to horo gbeta mo koton ntete kasi ho to khakha dio merece do miton itotonu o minando petonu mi ahimitɔ le meɔ nyɔnu le yɔ ye nɔɖo yi ebo nɔɖo yiwa wɛ ne kana agbe ba lɔ xagbe na kpa me dzi yɔ ye yɔnu le yɔ ye nɔɖo wezu dzi mi yi dzeti ayɔ dzi bo kan ho bi yɔ ye gege ko yɔnu le si ko ne ka ko kene kene bo dzawo ro ko dzi sun me mi ko de dzi si azan tan tan go gbe ne ide ka ro ye bo yiwa bo ko ye ba dzi mi anu kunu ye na ba dzo ne ka ro tito ne kana do ko mo ko ton gbo dzi yɔ ko ho de vo po mi kan bi yɔ ye ho de vo lele fo ro mi si lɔ bo fon gbe gan e lɔ sin o ko nu mi na fo lo so ko le mi blo mi de do bo mi na flo e sin kan mi metele mi. Ene bo hunde dio we foton lo mo non dio metele mi ma do dagbe ale ko do gbonu mi we yo to khorogbeta democrate sin ale no to ho dio mi na be sinu mi neme sin zanzan do po mi na tundole o mi na ho chabi yayi e to gan ho bo yayi sin fi yo e do ben jile mi to gudo fo o yin to khorogbeta democrate to e mo jen zan le o gan ho yo gudo o toton mi na ho to ma bo yayi e to gan ho to mi to fi da e bo ka democrate tanu do ben jile mi ku si hono to khorogbeta e ma do pe po do kwa je pa po eni osin tanu do le we son yo le la mi ton e mi do pin pon e bi yo le mi na ja fo igodo pe de mi ka ho bi yo mi na ho be ten covid to no mo ko to ne ka mo o ho eni ogbon adio mi na ho do ti mi po do benjele o tabi ayi yo le yan bo don di we eyin go azo e wa do to khorogbeta eni onu kaka je fini din yo e kun we de bo de jin o fi de fini din yo e ra ko azo wa nu to khorogbeta e meidi e mate pe ulo vovo bo mo me de sedo to gansi so sinu wa do nu kondo mo jawe ya e to khorogbeta kun pe wo kan we de bo e na ja fodo o ku do de jin do e do aklode na nu si do toji bo fi bo si o jenu kan e ajakale e we no to gbli me si aklo mo nkan to me wen so bo e na nu si o e na nu si e kan gbo de jile mi le mi so lobodo mo na inen do tandame le yan de bo peto eni hun e do tun dagbe bo tun yan le na si hoblogben bo e pe yo do to hora si an le do to mi to fi yo e sin kan jen e na ho ne de jin tabi ayo le e ko su e o su bo fi je tin ye hen tin yo e na so gbe ta e jule be e kun tandame jen ho bi won e ra do to sin ya wa me gbegbe ho bi ma do yo me fi je tin yo e de so e yan e ra no bo ya yo le e ka ko yin me ho o fi ton din ka poro jonjon ja bo yan bo ron poro tu to hu gan o to hun e ka yin jon ja ran gbe kan do ne gbe ta de ti be je fi de yo eno yin si soto on mi la mi mo ro pondo menjele o esiwa afoyan eno yin amen esi horle wa yin agbon ro po fe do to khorogbeta democrate onu so ija we o de ji wonu e yin lini toton bo ya iton yo e na gbe kan de bo ya yo le nugbo e do nu e wa do fini kaka je din yo kun we de bo me mi flin se do le e ma mo to gan patista no le wa ibo e do hode aji on ho le bi hui yo mi le mi do o pinpon se do e nu yen to e kani bo la fo no yen amen ti to me blo e de to me tin bo e na se na bo me de bi na no me yo di me hon da e lo mo e si hu wa no mo ko to bo he na no inu yen asiton e wa da yi bo no tagba wa bi nde tin yon do le e he yon e na no pon ye me ho do frele ma no kanu bi yo ma no yi nu yen do yi si trolo e ka do ho mo ko to yo me la ho le e kun ka yi se debo o hweton wo lo pe eno yon ya e wa si ho agbata mi bo amodole emi gbo nkulo betero flin flafo e kana yon ho ya dio no imbo mi do opinpon hon mi mo po ndo menjire e si ho ai me ho nu yen to ro po to ho ro sin alo to mi to en fi yo e na yon me mo agbe do ma ro to ho ro sin ali po pa o do ye me yin me fu le bo gu do ton le yo nu me pon me abi ho e ma si do nu me ho ai yo e si wa je ho le ka je mo e kun ka yon me hon mi mo le bo ya yo afo e de po yo e yon lo le nu e de su to
teme do fine yo e sinya fo ku e kan ni menji e monole to khorogbeta democrate to gan parti talon na wa ye yo democrate o si wa je fine ko tonu cho e kun ka so apele e bagmo hun ejo ton pevle do bonu to khorogbeta democrate e ni vonu gege toro ali mon kotonu bonu no ko ina si gutin to khorogbeta alopa fo de jin e ka ro mo cho gbada dion to khorogbeta democrate ye de na o me ye me yin agbon zen buru to khorogbeta eni tan le yo e na mo me de khla ye to mo koton gbada dion me de sedo mi ton e ayoji e yin asinkan e ton ro ku tonu e mi ajele sin dindin ponji bo mi na do pe tonu mi do me de sedo mi ton ro mi hun e ayoji yo mi amoro le democrat lesson asinkan jine bo play bio bo yo khla ro wele ko e gbedin yin azanga gbe hojisun sin azan ni go pe yo e duran ya uto e ka yo play mo koton yo ye mero to khorogbeta eni tan le yo ya men e igba mo lo metene e je yin mero iwa we le mi se do mi ton ifine le mo gbon e re hunde te ni e wa nyorenu achade e wa e je na zata suwa gi mi to pe fine je loju e wa chubo Christophe mo si apo me ro ko ye hutene ha boyin o me wa o play mo koton sin o donwe hon me po bo ma wala le on we zon tambo ga gon yo mi si huno fidi boyi di do to a lo me de se do mi ton e ro di do pondo menjile ifine yo e kan hobio o gi mi tope e kan hobio gi mi tope men do e do ho ti me pondo menjile ye we e so e mande do to khorogbeta me do le e mi kun so ra no to khorogbeta me le yo le no kan we ime do to gan ho bo ni ya idin ko me ho e don to mi ton tanu pon ko o bu ka wa zode bo la me ton ka wa da nwe yo le monole gbede pon fi jeti yo mina ikudo mo jen tabi ya yo de suolo mo monole mina de afomo hun kun si ho do hode do fine o bo me ka si ho do democrate o sin tan na no edin e me enele gosi me ki mi tope e na sin kan iti me pondo menjile e plate yo hode fo podo ne na agbon bo fo tro to khorogbeta sin alinu e we nu mi anu kun we me kana no tana me kan bo de wo kun nu mi anu kun de bo me e ne guto e na tinje imana do horo me de tintin bona de mesedo to gan ho boni ya ikan bo hode de yo e na do podo o menda ho pode tin e ne guto a horo zangbe e jawe tin yo e na leblo play do podo democrat lesin agon di finin bona play bo ra so gbeta de ne guto on pe de vla fo e na ido do ndo poison go mera ho do e mi ja fo igudo ho yo e ne la metone hun la me maro ganji nu gbeto a de yo e kun si ho blo do la meton do na do ganji be na pe azo bo wa hun ndende je pon do ali ninu chobo si hu so pe ta ne lole emi na ja go ikodo mi do mi de pon do menjile a ho zangbe ko ji so sin azan izen go gbe o e do fede a e ra wa tin bo fla fo aye na ti jon do democrat lesin asin kan ji do fine mi do ton jewe bo se gbonde yo mi na lele ko a do matin live tv ji bona do o gbe ton bo mi na yin si se to hun le gi mi to pe o e do gbon ne play blo gbadan tin do democrat lesin asin kan ji yo e gbe ta dede bo so ale kan blo gbon von to khorogbeta sin alenu bo kana de afo ye nukun to khorogbeta ni oton bona yi bori ya igon e wen no e mi anukun je nukun wecho we na leko wa a ho zangbe do play devo we mina go sin ni oji bona do o la mena dagbe sin ho no mi do fi la mena dagbe yo kan do azonte je we kade te karo me wa we sin alinu ya o no me sin ho mi na do no mi o no me klo kodo nu kodo me enele do fine yo nu taji de su e no akon to gbeto bo era yon ado to era we nu to mara ho wa ti to me de tin bo e don blo mi de yo alini onu mi bando pere bo ye na tin le yo mi ado mo je me holi Ekono, bonume honwe, bo nyokon, bo de wanda gbe khledole la meme tondo kanji. Bo wle no mi tomel desuo, endon, ena yokon tan dane okere uya. Lo edo la me dagbe si alinu desu. Beto eno di aduzon gbongbe obi khwemeo e ho liver. Bo gonda ho OMS tondo. Aduzon teme mi non jele no zon, bonume mi ton eno ade wan khwede lenu. Bo konosin, bo mi mono wli no mi tomele ayu. E kado mo, walo dagbe klen unde letimbo mi, ka heyo mi ano zan hwe. E glo kaka do keze gbedo po bido hano klo nume azonwe bonume klo do podo nanli di cheju atomo yeme toto ganda hora ho klo ndali nenu le time do menjele e janume klo gbe hon e zanume klo nu teme e so amami ton doblo na le podo e no tinten na ide so ni bo ganji bo heyan e na gbon aduso eleme e ka blo sun aton hon e dio devoi lo e klo nume kede po won ko pe ya e o nu len videle tin bono de aduso eleme ganji be no le voyan e heyan na no za e ne de su do fie nume tinten no ma pe ogbogbon e ne heyan na
bon bona de nu emi du be janti fide obi sin yo menu mi hwe mi ano hunu me de su hwe do de nele na sin gbla mi ton le me tadio eyin adusu me de ko te abi fide ko wo hunu yo ahia zan nele no me na hon we de so ena sin nu emi no du hwe le wu mi do no de nu vivi dudu po do enele bi hwi no zon bo eno je aduzon mi du nu vivi de gudo flafo eyan mi ano ya o hunu me kanji nde fo e mi hwe mi ale so hen do go to we ndo do hwe do po mi hwe bi yo me no aduzole yo mi hwe mi ano imoye azon we mo endo aduzon we mi na be hwe lo cho be ozun ja fi draji gblagbla mi zan wa lo nele jenwe yo mi hen yo mi na yan lo nu azon yin aduzon teme bo mi no je bo no ado aklan he hwe bi hwe nle ekonu be yan nu dagbe we le mi no wuli bo nu agbaza mi tongon bo eno do ganji yo mo jen mi hen mi ano wuli bo nu adu mi ton le be na lo ganji hwe bi hwe nu ene ena zon bo mi konu ena yan pon bo na de wan dagbe bo mi na bi ogbe to me e khale do eyin wa nu me de bo na wuli bo nu me de do la me na dagbe sin ali ni desu ere nyonu mi tole ho bi na do tin do ma to intorma jele sande tiyon mi na do yon lesin o kwe hoa lo kwe jisun mi le din si azan ton taton go gbe cho azan eni ona wa matin live tv ji o mi de me se do ayo ji do yon le tiyon e lo kwe no so we cho ye me le ka tin bo kwe bi ba we nu no mi anu kunu ye bo fi le su ti tengbe e do mo igbon fi bi me ton no do e ton sa mo da gban ton me na nja we me na do so ji me na ra khi me won o yon mi ton le o vetete se ka ri ra jo le wa kon e ka do kwe wa bo do na de flafo bona zankoyo nene kono blogbon no du koyo akhobe no hunye a o vese e kade yo de blogbon e kade de kwandi yo ye na din le yo e mi na pon Ronaldo mo chebe présentement Lionel Louis Sarende d'ailleurs no ho afopa lo meton le chinois ton le bono sadai bono va sa e tu suis si en volo meton de no toro bunale e we no sadai de mi no de su bono sanu e gba fio ndo so da ya no chira mi no chira we bono sanu kriale mi ho mi no fine bono vo manu me no ahole aka ho bo chira ka kan sisa so ro dide mo a kuchiriele no ho ro mi si e ho ho ino da mi kun tonu bo sanu mi kun live agba obo akwele supo ton a ho eni ole we sombo mi gbo chodo wo a che ne nu isaji nde no na mi anta wi bo no vacan chaque jour yon no si anjo kande nu kun do po we azede gbebe mama she ana le braze de vous wona kon peut-être ma ou si gbo do eni o me bo eni o na yinu kon ton nde sombo mi fombo kan van we nu one yon no si no kuya e ka si no ku egbe bona do sunu je na blo bi yo e si do mo ami lo bi do avant kan bona mo de sunu mo pere yo nu kon yi nothing. Oui, ma so mi tun kan ju do yon lesin kwe we ben awaji je sin kwe yon le ton bo yon le don du mais actuellement yon bi so do awaji je normalement nu we na bo mi na no se avo bo na no bo je me bo na du bo alogode na no go sin file wa nu mi ti on eni ole de bude eni o so me yon le ma si no du kan ji a nenu we no sa dan ya so me no yi de mo ko yon jo so me do kwa je nu wi sa asa esi wo be se mi le town no ajo do nenu ya wa di o mi so sa ba to no pota do mi ne no na mi andogu ma o mi do no na mi andogu e de ado ne bona wa bo ama van ka de o pere ya bojo do ama se mo fi le andu ne fituela de so andu nuga kongo mi do na van ka de egbe gle e ma so egbe mi do van ka de mi de o ka e ma yo mi tuno je mi me yon le sin kwe be na mi ya wa ji je do lan be polo service traiteur ndi da ko e bo me le no yiro bo no da nu e wa ya ta e wa yon kaka bo ngbo bo abio mi lo le me no da sa to hanga me bo lo mbro roti me le no ba i commande ndudu tombo no mblo nu ta wa dio bo mi abio no clean lo le me do to pa mi na va kan passe yon nu ma gan si an sa ma wa nde pepe to gbezan to me parce asu hokwe o vilan dunu no yin grandma quand ma iro vilan bi okwe donc c'est pas mi da yon si do na vacan ni la mi mo alogoro ajo ti be ko e ma tin
ene metelemi ena chendo poro mi tonle mamonole hon atoro tencho chubo itenya u face we ile teme hon kakabo adavo bo bacho bo do kwedu yo do teo akwa eto ivanka bo ba bo se o fede kon kakabo lo chubo aro agon gbidi kon ena chendo mi wa mi ton fun gbe ton gbadandi ton mi na so do de esana hu mo pele pon han mi dogbe mi me do file bio mi plebo do gbadagbe mi dogbe bo don atija mi ton ni isa.